O folo fatu ma fatalo fatu le ngang faloalo i lau mai mo mai foi sa mo le nei foi tu la le aso fa tai le lo fo le tua ba fa tau watu nei fa se launga i lo mo peso fu man wi si tatu watunu ma lo le tau atai ma lo nga le lua i fai valo filima nei foi aso e tatu tiute balawina ai mai se fatu langana le tangata lavaia ile ngata i tonu tatu e kalesia tainane to tonu le tunu tainane fo i lau fainga luenga le malo e manatu le fatalo fatu le ngang fa lo tato por kalami fo nei a soruru mai le mai ai o fontanga ka peneta longo pu li isu tato watunu e la imtau putera noina e ma me vo ina tupu le fa iungo le lava yaso e me te fo la matanga tau sang fo fatalo fatu ai le pa ia mal malu maulungo si tato watunu lo mai mo mai sa monei e me se foi le papa au sa moia tunu mamau i tape fia ia malanganga maulungo lo manuia foi o tou le tou tapo i mamau mai atalo fatu nei tula le fiafi le pai o lau tustala o faina lava mai i lau fionga le princesa o TV tasi e ma le tato televise le tio fa sara lau o le tato matunu nei ia o ia le o afa tasi il fina ngalo le afai mafonga o le tato o fiafi nei atalo fatu le ngang fa lo foi la to fana nai me se fol tatu au media o mai malorta poeto lango le sa o malang mal tatu malo ia se mai al tatu interview en fai foi lo tulanga masani o ile ka oren kamala anana ia sa ta pena mai la eso so mal capiko ia ala sona fai we nai fono ka beneta tulanga masani tau pu mai mamoli mai tono tanga luenga le malo e me se foi tulanga o le fa ngai o ina lava o le tato malo i tulanga ala poptonga tanga luenga malo yo no banga sese o vai aso malava o lo fa nga solo ai tato ngase au ina tu fafo ele o mapu lava le tulanga le tato tanga luenga so fu malo loina pilava na o taua inisi o tatou fataltanoanga e te lele ngā luenga e te tau na tue whai i le mta ngā luenga ara soifo maloloina. E reo se ngā luenga na tupu ana nafi, a fi tauli na tupu nei, o wha fi tauli ua leva o na tutupu. Ma lela ua taunu maili tatou whai ngā malo whiriwhiria. I ole nei e tue tau whao mau po whee te tauna amata il wha lau amata. E le ngata i tātou vaila au, o masini, o fō mai, o tōng whitinga, tangata o wina atu i whafo, o por kalami whalau loa, male ano noai, o mtaup, o lo ngafa nei male fionga i le minsta o soi fō maloloina. Ui o lea, ia, e le iai lewa le talitonunga e, mana o mial ngā lue whātasi am tanga luenga ummo le malo, so soani mo le tanga luenga le soi fō maloloina. Tātou mai tau, ia, o lo tele whawhitauti, te mine nei. Ma e le tue alo se atau le la au. O whea ua tau nu mai iai whai ngā malo fau o wha le tonu ma ta tau tonga fiti. Whai loa. Whea ni mea o le lei na tau nu mai o le lei wha awau. Al tūlanga sanga tonu ma le wha moe moe i o le nei lava e wha awau pēle mele nei le ave o tātou tangata i whafo. E le tau ngō fie. Wa o watu ma le se fulu miliona o wha solo mea tau tonga fitinga mai whafo. Ma lo fa solo pe ma le talitonunga langa le mfain tātou tā fia pule le atua. Pea o mailiwa lau pa ia tau pena wha wautonga fitinga. Ma lo aso fol nei na pasi ai mai e lima mo intia. Ea ma le tausi mai e abeai e le mfai lavan tu ua lo fa solo. Lo fa solo foi tātou ngase mo New Zealand. Ma le wha moe moe o le mea lava le tasi na i fo ia wha fita auli. O le vai aso le nei le so a matalo i ai le whasolonga o interviews a taitai fono uma o fono whawai. Pe lava na whasisila loa i atu o le whatulangana le nei o whesuia inga o whainga malo ma whesuia inga tāla whengai i tū malo uma lima su tasi o le tunu o le a tālo sanga uma i la tau e veam taitai fono. Lonuinga e te tala le avanoa
mo i lātou o e sa tau wā uma le pālota. Ma lātou o lo vene msui fai pule. Ia o lātou nā o lo iaile anga waa mo le avea mtei te whono. Ma o le so na tui na maili poti o lo fa solo le interview le so. Pe fitu le sfuru tu malo le so. Fa so solo e lava lea i se i mai le lima sutasi tu malo. Ponu sa vai. Fa moe turi matai e te tau o na o atu. I le wha i ungor tau sangal nei. Pe ala suru sutolu. Te sema. Sao no iai le minista e o atu. O mau uma wha i unga. O te whono uma. O le lima sfuru martasi tu malo. Lona lua o lo wha solo pea tau lumango interviews. A leo whenga luenga. Le sato toru leu to lima. E a fia mai tūlanga tofi ese tono whono vai. Mai al te whono. Se ia o le tangata sosoani le ofisa to lima. La tau ia ngalue ina i to tonu o whono vai. E sosoani i komiti o le whono vai. O wha tūlanga fo i tūlanga o le to tele o le whono vai. E amatatu tasi le lima nuu i sufa. Ai o watu loa o na wha popo le isi nu mela e mo nuu to tele o watu tau sfuru nuu. O lea ua wha solo fo ina ta pena le natu langa ina ia ngafa tau li maina langa luenga ala to o yei fono fa fotua. O le wha moe e malo lor tato malo i malo longo le kirisimasi mal tau sang fau. E tato wa e whaatasi uma mai le aso sfuru lua Januari. O le aso fo i lea o le ata tala alo ia i ma fono wha avai o le tunu. Ina ia matailo ina ona wha solo whaatasi ngā luenga le malo. Ngā luenga le lima sfultasi fono wha vai. Te tala i lor wha matu i nātu tupe le i umatu le lano fo inga na umanei. Ma te tala i lor tato paketi ato atasi tesi ma le valu miliona i tu malo taitasi. Ona wha ngā solo alo i alo lea. Taulu mango fono wha vai umalava i te tonu le tato watunu. Mai iai lava le turi mata inga ia o le wha moe ina ia tato wo i le taimi. Whata ua le tūlanga o le o interviews, wha tūlanga fono wha vai ia ona wha ngā solo foi lea o le tūlanga o le wha ngai o ina o le neipolo keti o le tato o tunu e ala i wha tūlangana o mea o lo wha solo ai tau lumanga mo le alu ilumo le atina enga o le tato o tunu e ala i le polo keti miliona. Sa Fatulanga fo i le whamoe le so, e ala le toi whituna inga o le tātou company vālele o le Polinsia o le Samoa Airways. Ma ua amatain fatulanga whaataratananga uma, whiriwhiri a in komiti whapitoa. E le ngata le whamautu wina o le committee board members o le Samoa Airways. A iai fo i ma le komiti whapitoa le kāpeneta o lewa mata na whili. E whengai ma le vaai ato toa alo ia. Mo le toi whaatulangana o le tatou company vālele o le Samoa Airways. E iai le whamoe e le na o na tatou wo e tapena vālele maa mai. O le whanaunau ta inga le tatou malo ia toi ai tūlanga uma pe whape i le tūlanga o lo iai le au whainga luenga atoa uma le Samoa Airways i le teimiri nei. Mai lava i tūlanga tau tupe, tūlanga tau whainga luenga, i sinia vālele, pailate vālele, kako, traffic, so ta inga mana tātou Airport Authority, tūlanga uma e iai tūlanga alo ia e mawhai ai o na toi whātūlanga le restructure inga o le company atoa. Ina ia mawhai o na lātou whātūlai e toi tau ave le mea lea o whātūlanga atu le tātou malo. O lona winga, e lena o na tātou wanga i e ta pena le whamoe e mai o vālele. A e ta tau o na tilo i le ano whale o company po o ngawha tau li maina. O le maua ua ave nisi o tātou kako handling inisi o company vālele. Tonga la ia isi, Qantas la handolina isi, e New Zealand la handolina isi. A le mele u tātou tā pena. Tātou te tā pena e toi whai uma tātou me uma. Security, mea ai, kako, traffic, operation, administration, finance, ticketing office, o mea umana. Tauna ngā i le tāpena ngā le tātou malo.
pe on silfia sa tātou wo yaso i o ticketing system e whaonga ai tūlanga o travel agents. O le taimile nei, wa e ta o toto mai lava i lo mot, me omi mai lau laptop, ma lau card, puklo o vano le online booking. Rono winga e te tau na mauti nore lei, e ma fai e le tātou company va lele o le Samoa Airways, o na fai foi le mea, lai fai e le New Zealand, e Pacifica, Qantas, ai sea, wa fai si leva o na tātou me ese matulanga ia, e te tau na upgrade uma system, mea mai mawhai ai, o na whawhai ngō fie, po fia lava e la lai Samoa ia tunu uma mao, ai fia puk sa bano e fia sawa i Samoa, online booking, has to be installated, e mai ia i whaatulangana, i to tonu o le system atoa, whai ngō fia ina maua tupe maua ale tātou atunu. O tāpenanga umana lewa a matana whaasolo i ai le fufuanga ale tātou company va lele, ma i wha moe te tau o na ere umatau sangale nei, whaatula i umatulanga uma pe o na i ai le tāpenanga o lewa i ai wha moe o le tātou atunu. Ia, o isim tau pu mal ka peneta o tulanga masani li poti o ena malanga, me se foil whaatulangana wha moe o whainga wha vai, ia o whiriwhiringa o nisi o whaurulunga o mtanga aluenga, e rei wha mautuina, a toa i fo i manisi o whaurulunga langolango, o lo iluma nei o le tātou pisa si o wal whaataunu ina ia na tu ina atu fo i leo se taimi wha malamala mai. Ia o mta upu muli o leo o toe te liu mai whanua le whainga malanga, sa tātou tau mawai i fo i lava yaso o le malanga atu i tutuila mamanua, ia ono le wala upa ia mai le tātou Amerika Samoa, wala au mamalu mai, e a fio atu le tātou malo, mai se le fionga le au mamalu le malo, e fionga e le whafonga whetalai, ia malo ualu, i o le taitai le malo, i le wala au wha alo alo mai. E tātou te au atu, a wai atu i le tala alo ia o le lato mo te fono. Mai o te taofi wano fofale ia sa tu ia maa le sila, mai mo mai le tunu i tulanga uma sa fatino. Na tātou wō ma le talitolunga ia e iai le tātou so tanga ba wala lata mtutuile mamanua le tu ma le anganu fa Samoa ia o le sa fatino uma tulanga ia. I le tulanga sili o na iai le talitolunga ia o i wangata le tātou fai me le lein tapena. Ui o lea whaftai le tua na tau lau o le whamoemoe ia ma iai fo le tulanga o le talisapaia e o tātou uso e le ngata le whainga malo, ia le sanga inga fo e tutuila mamanua, i le tātou au malanga. Ma u whātaunu inai nisi o teranoanga sa whātino ai fontanga, i le vāo au ma le fionga le riko vana, sa whāpea fo i ona fono le fionga le au malu le malo, ia ma le tali whaaloalo le fionga le riko vana. Sa whailo i fo i fia ma tali whaaloalo le fionga le perestene le senate, nei nane le fionga le fonga whetalai, i le au malanga atoa. Ia foi tūlanga sa iai le whaaloalo nisi foi le paia ma le mamalu o le tātou watunu. Sa ma uma lo lalam papa au ia tunu mamao, tutuila mamanua. Sa ma ua foi il tūlanga e whaso ai, i le tūlanga lautele. Ia ma mai foi la tom taupu e tusa o fufuanga tauna maua tuaisef so soni mo la tau. Taupu taua, fe malanga inga, ta ILSS Church, ia o whelawa inga i waa, o le puipuinga o whalau whasaina, ia e meise ai whemalanga inga i whatongo whipasese. Ma o le avanoa, o mele au maua e wha leo mai e fo ile nganga whaafitai. Pa ia malima malu o tātou atunu, o la lalam papa au i tutuila mamanua. Sa mau fort so ta inga wawala lata ma le tātou company o le Starkiss, sa mātou whela i fifia ma le li pule ma le pule ngā atoa. Ma momoli mai ele la to fa tele o no le avatu pe nei o le iva su 5% o le lu afe mon tupu tanga ta fainga luenga lai tu tuila le taimini nei e man lato tertununga e te tau ona faile tulanga va vala lata sa o fautua iai e tau uma mai le tato malo isi la sanga e te waile valea ma pui pui ai pe le valea o fa fitau le tu le mai o le mtau puna longo ina mai to tele nisi o ila tau na malanga atu i ngā luenga nei e Starkiss aulo i ai le whawhita auli i mea tutupu i mea o lo o lala mana nofo mpapa au ai
ia ua manatu ai company ua latou saunia ni fale nonofo e le toe o aina i tātou tangata i e nonofo i latou ainga i o ai o sao a latou i fale nofo la nei ua tāpena pe toru fale laua u whalongo wa maua le avanoa mo i latou e i mautuni me nonofo ai ia mai o se whatupu manatu mo au nei o le taitai o le malo ia sa o wasiasi ai loi tūlanga o le tātou whanua le tutuila ia ma ngā iai ma le whionga li konsula ia fata ia e tatau ana tātou titiro ma mao ma vava ai o le nei lava ua fias fultau sanga o mai tātou whanua mai atu tuila ma manu atasi le eka i tāfuna e le as tātou mea whai ai na tua i le whaatonu le whionga li konsula ta pena mai se pepa e mai ka peneta ua tatau o na whau tātou ofisa i tutuila ma manu whaamautu le leile ofisa, whaamautu le mea nofo le konsula, e ma tātou fsosoani le staki se whaini si whare nofo whaopopo. Wa tātou lava i atu mtoi whaamaupopo mana nofo ai. E ma whaile ati na e whatau ai le tūlanga o le sosoani, mo ngā luenga maua mo tutuila. Ma na tā ua e le purisili, e toi mana o mia nisi ngā luenga se tolu se lau. E a ua whai ai tatia mailo whanonga. O le a umatangata o le atu nuuna. Tātou whaasolo i tūlanga ia e te tauna fuafua le lei. Ina ia iai tangata e o whai ngalwenga. A iai fwoi tangata e tauntari maue ati na el tātou atunu. Au tū ma ia ma wala ia e tā ua tele ono le ati na enga i tātou tupe maua. A e te tau fo in tātou sila ma mau. Mō le la sanga, long term running. E te tau o na mā losi le manpower i nei a wā tātou ngalwenga whai. Ai mo le taimi le nei, ia o loo mai le avanoa. Nono winga we had to take advantage of a time, ma le mele tātou te whasolo le taimi le nei. Al tūlanga sili o na tā ua i le nei malanga, o le mamori, o le whawhitai, ma le whamano i le langona, ma le manatu, ia ua o ia ili taunu unga i le siitai o le mawhitanga le nei. Pisa tātou woa iaso ia tulou lava na atu atara no mta upu whale malo uma. E re iai se loloto tele o le manatu ma le langona i sotanga whale anganu. Ma ua manatu ai e tā ua tele le tātou whaalata lata ua e mawhai uma isi me uma. Pe a whai e mawhanawhana ma vāvala lata le tātou sotanga ma tautuila ma manu. Mai o I o te teletonu o se tūlanga le leilea. O sauno foi le liko vana e whaua umalava tūlanga o sota inga tau whainga malo. Le la tu e te pena ele tātou ato sa moa tau sang fau. Wha tūlanga le lei mai o tātou le la atari le tau sang fau. O ai e malanga mai, tā pena uma tūlanga masani whtala no inga. Tangaluenga, whalapoptonga. Ia malato foi directors malato uma e fa solo ai tau mangole atina ino malo e lua o ma foi na tu atu tato malole tasile eka i tau misina ia o fa moi fa tu fo l'office tu tuila ma manu ai nei tengo fie ke to pevita tengo fie inga tengo fie yuta fela wa tengo fie mai me e tala fie nga ia mo tato bana nofo ai nei me e level fa moi ia e maua so tanga vāvala lata I mea pe ona tātou iai. Ia, o le vaenga muli ia o manatu pē te tauna no foilo ia sa tu ia ma, langa ele o toi lilo la lola o tau sisi latu I whaalolonga ma mea na whai mōr tātou malanga. Pe on siri fia, tā penanga whapēnei, ere tā pena whaingo fie. Tele mano no ai tā penanga mai foi tupe whaanganga le malo e anga I tā penanga umanei. Ma e nao no whasisila tula whapea ia e momori le nganga whawhitai ono le maauman misia. Na ngafa iai le malo Amerika Samoa ia e tau fitu na ia I fo il tato o atu. A tato wolo le nganu e le whaia ni whawhitau inga o loa. E le whatusa lia fo I me ave ma me maua mai. E tato te le o fo I e tongi le moa ai u le afa. Tato o ma le nganga ato to ma le nganga fa mauni e fai me umai le lofa ntato wo ai e fa tau lofa la le tau ia e te tau lava na malama me umai tato tūlanga
O le tapenanga o le malanga le nei, na iai le vaenga na tapena le malo. E iai le vaenga na tapena lava e ka peneta ia personally, ma le vaenga whaofai o le whatuatua i le atua sa mautasi. Na iai umasao e le ngata i le sao le malo, na tapena ele malanga, ai sa iai fo i le sao le au malanga atoa. E le ai seisio le malanga le iai se sao. O le ka peneta, minsta langolango, ia o e na o le palota ele i vem fai pule, na ese fo le lato malanga ele i whatupe le malo, whatupe le malo, tangata na o i lalo le walauria le malo. A o e lava na o lato, ia na o fo i lato i lalo le tau pulengo le malanga, o na sa iai le si por kalame muli sa whaafsenga muli. O le whelo inga ma le tunu. A tapenanga umalava na tapena mo le malo, o le na whaatino lava i tūlanga, o lo whaatanga i lalo tato tupe whaatontonu mai le taimi. Ui o lea, o fo i mai malanga, manuia me uma, pe on taun whai e talatu. Ma e sa whaatino uma nei me uma i lalo le vanga tupe le tato official treasury, e leila loifo ma le lua se lau lima su wafe ta la. Sa whaatino mai tanga ingo le oso, ma me uma na avei whaalolonga, ma tūlanga o le utuino le waa na avei le official leo ma nato uma, ia ua whai uma le manui ai le mtau. A le mātou toi foi mai, i le mea alofa ma mea na tuina mai i le māloa Milika Samoa. Ia ua manatu le kāpeneta ma le whai ngā tonu i le so, e ta tau na whaise whaasoa a wale tapua inga si o tātua tuno. Tapua inga Samoa u foi mai ele malanga ua whaawasenga le tino i tupe tolu se lau wafe tā la, toi whaafo i te tonu o le treasury. Malanga a toa ma le tupe na maua mai le mea alofa na mai Amerika Samoa, whaafoi i te tonu le tolu se lau wafe tā la. Ina ia mawhaina fsoasoani ai whaatupe ina o mo tātou mele nāt. Lena uvai atu na lua se lau lima sifuru ren whaatino. Ia leo whaafoi tonu le tolu se lau wafe. O lo iai mal whaasilinga o le whanau nau ta inga. E le umaita penanga o malanga whaapenei. Ia i lava le taltununga le lei le whai atu matali mai a lo iai le whaapolpolo. Tātou me masani. O isi whaasilinga. Ea na whaasoa uma i le au malanga. Malatou no, nano to sisilatu. To titi lava fitus for montupuro viso leo. Whairpu, malatou uma no. Ia e mese fo i le paia o le kapeneta, ia malu i ministala ngolango. Whaururungo mtanga luenga le malo, malatou uma na malanga whaatasi le nei malanga. Ia, o iel teltonunga, ia, o la tauni na na patia ele. Tatou whamoe, ia whapenal, tatou whasoa whasamo pe a whai. Ia i fo tūlanga e ave per wha alo inisi fo i sa tapo i atu. Lesa matu malanga mai leo malu malo. Au matu manatu ia ta pena se wha alo fo i ave tato sui o fono sui tofia. Le fo ua mai au na wha tea i tūlanga o palpala malo i mastino i tupe a walta po inga le vano fo tolu. I onga sui o fono sui tofia. Ia e wha pena fo i le wha soa wa ngā ilava i tūlanga lautele i tātou alapo pitonga o lo iai le tausinga o tātou tinamata mamatua i mapu i whangalele. Mapu i whangalele li mawheta la, Monique vai lima, li mawheta la, mapu i purotu i savai li mawheta la, CNS lua wheta la, loto tau mawhai lua wheta la, Samoa Victim Support lua wheta la, Kosena lua wheta la, Nonu le Alofa lua wheta la, Cancer Society lua wheta la, Hia malamalama lua wheta la, le associate tangata e pole wa ailua wheta la, e no le wa ailua wheta la. Ia, whapena fo ina ta pena le soasoani a ngai pe ie na o, e fionga le minstal ka peneta, minstal langolango, ia e meise fo ina tūlanga o lo fisa o leo atoa. Ta pena fo ia ia lato, pa oso ma me uma nai se eleni tu yo lato lima. Tala masina i le tātou whamoe na whai. Ia, whapena fo in tapena se wha soasoani e tau walatu i le. Ie fo i sa avea ma pāre mi o le tātou malo. Sunga i atu le epa le tei o le tua ngai. Taina ne voi le fionga sa whapito i a fia me. Ia, ua mai e fo ina whatea. O manatu e whaleo ina le amatanga fau le nei. Ina ia malama lama leile tātou watunu.
o so se masii po so se malanga le tātou malo e tapena. E tātou te tapena ma le talitonunga. Wha moe moe le muri o leola. A wale tapo i atu le tātou tanu. Le ana leina mafua o na wha vasenga le tātou tino tupe. E toe wha foi te tonu o le tātou sau ngā tupe a o meo lo wha tino e tupe le tanu. Ia wha ia le ma le tāpua inga sa moa atoa e toru se lau wafe tā la le tupe. Ua wha o ina ia ao le tātou treasury. Mo le wha moe moe. Ina ia tapena inisi e tātou wha moe moe nga wha pena i muru rumana. Au isi tūlanga uma ma le wha moe moe mo le tāpenanga fo isi tātou teringa malo. O tāpua ia le tātou ato Samoa. Tau sanfo. So o toi ma le tātou sisi ngā fua. Ia manisi e tātou fufuang. O mea umanei. O tātou teringa malo. Lona winga whaile a matanga le nei mwha taitai inga fau le nei. Tātou te tāpena. Ia ai fo i mea te tauna tāpena ato toa. Wha ua wai pēl tātou whai mele lei mo lumana. Ia, e le whai titi ai le ngang wha aftai whai waise fo le sanga i le mā lo tutuila ma manua. Lau whiongal kovana ma lutena kovana. Taina ne fo i lau whiongal peresteni o le senate. Sui o le sentoa. Ane lau whiongal whangtalaim sui ma malu umo le mota. Male whai ngā mā lo. Tutuila ma manua, ia whaaftai le tua wa tau i manur wha moe moe, mai wai umanuia le tātou. Whilo inga ma le mafua ngana lai o nou tau palau wha alolo mai, ia mātou te malanga atu o wal tātou wha moe moe. Ia tātou whilo i fo i se aso, pe wha so solo a tātou polkalame o uman wha tātia. Ia, as forsanga po pōna. O le tāpua inga le tātou au miria e talatu pele vano e tasi afe. O ai le whauru ni le komiti whaamoni lau whionga ni whatinoa ia ai beto fia fo i le komiti le whatinoa ni O le komiti la sa longo ina mai au e iai le sui o le pisasi. E iai foi le sui o le mtanga longo tinam te mai ta. E iai le sui o le sa avema minista o le mtanga luenga. Ia ma le sui la o le independent tangata mai tua. A moi moe ina ia malu pui pui al tūlanga o lato whainga whai. Ngoma interview se whai. Le tau puna na longo me etia. Sofia na nisi, Sofia sui o whatino na tontu. Lima su tasi te te kona. O le whamoe moe lima su tasi. Oi, e ei sui to o wha. E leini interviews. Sui nga ngal ko kai ko kasia ia tumalona palai la vea i mao. Te le loa po i le stotot. Ana longo ina mai au te le latu le interview e le sisi ma te interview. Ina fatu le wale lei. E interview uma lima sutasi. Sofia na tona na apalai. O te le i maua la. E pauna me no maua na o le to fama to e le ina interviews. Wawe steo ni le mata o kule whamonu le lau o le mata o kule ai fono whapai. O le mata o kule ai le sa o le moma e au na whai ai lupa ai umani whamusino ma mo whasani le ana kinele. E有 recommendation na tu umai le whamusino ma kauru whapea mai. Ona o le tūnanga lea ina ia awane i toi a awhia ia tupe o fono whapai. O le ala sa au mai le recommendation pape tu watu le whionga i le fono whatana. I recommendation an whamusino ma whapea. E ta tau o na whaamawai tai fono. Ma tangata whainga luenga o fono whapai. A o le i isu i na maia ia le writ a le whionga i lea o na manu. Mo la tau ia la tau vai le whainga pārita. Ona o le laulau tai ia ina ia awane i toi tūla i mai le whakita o le o le whaonga o tupe po se le e whatino ai whato sina e le whapea mai ane o whaonga se le sa tūla i mai e fōi tupe. But it was just the timing there sa
manino lava i le whainga whangsinonga. Pēneo se tasi leo ngai ngā sila I fo ia me tapene tai mai seo komiti lea I le whalele a tini o mta o kunei awa nei toi tula I mai ia whawhita o lile lumana. Ia, whawhitai nau forsia le whautuanga le alwhamsinonga mai tāua. Langa, that's what we need. Advice. From the court perspective, o le alme tupu I le mele o whaiwhai unga leo tūlai mai. Ai mantua o tau, o tātou poloketi, o le lawe whaso solo lona amendinga. E le iai se au lape o le tūlafono, whapea, a olo le teimi o palota. E o tāofi umale operation o le tātou whono whawai. Ai tā ua le me utupu. E tu tala loa lava le teimi nei, pe palota, pe le palota. E whasoloa me o umana ia ingo o whono whawai ma lato development. Ai tā ua le mele utulai mai. E te tauna ini au lape I lungo whainga whawai al whono whawai. A olo le period o le palota. Tā ofi umatina e tau whono whawai. O se tūlanga e te tau mai e a whiaila le tūlanga lea. Ina ia ua lana I whapea ua whao ngā tonu I le teimi tonu as a primary for election. Tā ua tele mai le lake. O la foi la se tilo I langa o leo tato o tonu la mantu ele is a transition more behind the transition period now. No winga ta ua whapea. Tu la lo I whenga wha mai. Peto e lua masina lo I whenga pa lo ta peto e masina. Tapu umal operations o le whono wha vai se umal pa lota. Ia elang o lele I whaatinoa mena o le whato atato wo o mai I whenga pa lota. Ia la e alu alpol kalame e langa ele iengi ni a ienga a mea la lata lor palota ai taua le meu tūlai mai au lava lea ia tu mata manga le leil wha moe moe o le awala na wha o ngā ai ma le taimi na wha o ngā ai tai pe o le me voile o le tautua wha awak a pea o le lima tausanga sa o walo e whai maliu o lo ainga 5 years o le maliu e le tau pulea, pe palota, pe le palota, e mali wartangata. A ola ke mul palo, fe melo lai, wa sala nga elu mali ulang o le pripe le mena la elu fai. So, ta wala nstuna. Ta wana ile ulape, a oi maliu, e halua mali ulang o le mele tau pule tato. E o le mele wa maeltu alalo le famsinonga. Ya, ola ule tarituali maina le finangalo le famsinonga. Mantua la a wha pe wha ma vai tai te whono ma meo. Wa end up pai ile le tūlanga le whono wha vai a reli wha ma api e wha malte ma toa. We are also in the transition period. E te tau a ele isa vali te tonu le whai pule fau po te whono fau. O le whono wha vai wa uma tusi o le 5 tausanga. Wa I loa uma tupe na wha alu, wa I loa uma mena whai. Ina ia mautino ai e pasi le te whono fau. Pasi te whono tuai, limo te whono fau, a ua mautinoa, ua sao uma wha mamonga. Manele, ai whaftai tu a lalo le whamsinonga. Whaftai lau whionga, ni a kore se o mata o whamanua. Loi te mantu olwa ia soni ni le tatou whilua I kampo ia soni. Mata o kule wala o pasana. Na o mai taua I se mai o lau sanoa ma whapea. E inisi o ngā ua, I drug test ang tana mo mo leo I whapea e inisi mo whaamawai sa mo na to test drug test na positive wangalo na ofisili to leo whio ai pen whaio na whamanino mai pen o mai seni po tiani sukomsinga po wala to mo afia Ma naia lo wa fio sa o al komsino leo ta watu ia ti o tangata na a leo te whamaonia o longo mea. Ia, a le tali e turol komsino leo, nga sa lolo kariaku. Ai ave mua le avanoa il komsino leo, oia, nana longo na. He has to present that to the nation e te fo ufa pea o fa atu lau tala. Ai le lei lava le sa unoa sa o komsino leo, po o ai le tangata lei lungo fa o lungo umon tanga luenga leo, na maua. A le tali lora le atau e na sauro lo tali atu. Ele whaka o mato mo ina na
o whapea o le whae unga kapeneta lori atu. Lea sabu whamamaru lea sona fuol vai sona. Taku wa iona toe ratuni whaasana lau mawhoi a whapisinisi o whaasana lau ngai malo. I private media industry. O le fisilina lau ia pe se mafua a maua. Wa whaia i le whae unga kapeneta i whaonga na o whaasana lau malo. Ia o ministries o social media ministries taitasi. Ia whapea ngani per secretary. Ia whaftai, o le whai unga i lalo ai inga masani al kabineta e confidential. Ia o wala umani, le sa mato pui e lava, tasi nei mafuanga, le sa li o le malo. Le mea lale nei, o le whai unga le malo, ai talana i mai fafu, ai le i wha mautuina umam tau putau le malo. Le li o ngā tonua lewa e sao no mai ei. I le vai mamao mo le rumanai ma le tāpenanga mo le atunu umalo na sao ngā lemu. E tau anta pena le malo e amatatu nei. Wa le tasi, wa le atulasi, i le awhia matangi se whamatalanga i walesi whasala lau o lo osanga tonu pele la tofa mai moe. Au le mai tau le me fo i lea na wawa il teimi nei, o le anganga lava le momoli atu. Ia sao, sanga tonu, whamaoni, whamatalanga uma e tu atu le malo. Al mele mātou te maitau, ia tu lau lava, o le mafuanga leo le tele le bebesi lea lu te minei. Ona ese whamatalanga lea watu le malo, ese whamatalanga i ui i whasala lau noa nisi o lau whai newspaper, nisi fo lau tiri o le tio whasala lau ma mea uma lava. O le tūlanga la atu o toa, o le pui puinga. O le puipuinga ina ia sao masanga tonu upu matala matustusinga o malo e tu inatu mai le taimi. I le vai mamao, o manatu le malo, o le atu e wha malo sia le ngā luenga le press secretariat mo le malo. Tu lai le malo so se news ma me le malo e te tauna break le malo, breaking news. Mea tau le malo, mea tau le tunu, pule wale si fasara lau la tom ta faioi. Au matau pu lava le malo, o mato manatu, e te tauna le mua le malo, ina ia vatu ele fola sanga sao. Al mele tau fai nei, o sau mai fafol fola sanga le malo, tau ma fai atu le malo fasa o sao. O le ropo fe au wai irfina ngalo le tunu. E mua lava le na. Ele tau ngō fia le mea nei, o le tau pepelo ina o fai pule, e maise au nei o le pāna mea, taimi maso o le mele atu. O mea wha tusa ai le wha luma, o le tau fai, o le tau wha leanga, o le whai tio mea lava. O leanga i mai tustusinga nei, i o matu tangata, personally. Ai ngalo ato le mele i. Ele o mātou le e anga i mai ei. O le e wha marunga le malo ia mātou. A tātou le whaia se me le teimine nei. O lono winga, o le me tū lai mai le lumanai. O pūlea mai whafo a inga. Winga o le alua o le whailanga kala wha a sefa mai le ama lea. Si pa a koa i al mele ka un whaia kule malo e whasa o sao wha manino mwha tino. I le meta oto le leiai. Le sanga tonu o meo. Ai se upu ma se tala e a watu i fafo mai le pūlenga le malo. E tauna al watu i le press secretary. Fatu ele ia auto malawa. Ona whaasala lauro le, ma whai ia auto niusi lunga. O mere e le teimil ne, ia o mua ka vale sofangu, ua e muri sofangu. Tulanga sao lava na le ia le teimil ne. Mai o lo whaanga moripo, e pe no whai atu. E tā ua le ngalwenga whalitu stala. Pe tā ia le wha pe whai atu taulanga ina se ngalwenga. Al mele tupu, a hao la le teimi o whai ei whinaunga, po o whea le niu sao. A whea le niu se se. O hea o iei mātou. O hai e alu iei le mā logo e tau wha sao. Ena nau mai le wha pe wo, no fo ma pen, ma tūti iei mai. A whea la adu i le mā logo.
En fai tātou tū la whono le Media Council. O whea le Media Council. O whea apena i le complain pe a whapela. Tu e la whapela. O le alu pa le mia apena na complain i le Media Council. Ia, o te tāli wai popoi. I can afford to go lauli myself to the Media Council. A o le whapale ni ina o le a ngai o le pale mia i le Media Council. O le pale mia na o le malo na whai le Media Council. So ele o whai ala le tiu te le teimiri nei, wha mau po poina o le Media Council, po active o le Media Council. E tō lei mai, e whai le upu ia i lātou oso lia le tō lava tō la whono. Tauna manino le mena. O mawhau ele malo, e te tau o na tu mai pēla niusa le malo, mo le malo. Ina ia whaasao, whaamanino, whaatino, le tūlanga, e te tau o na whaatūlanga i mea ia, ina ia aua nei whaapea mai, whamai le malo, whamai na whono pestama anga whiri, ai le whono, whamai na al tūlanga ua, tūlau lava, wa fia uma vai lua le pārimia, tūlau lava, ua kuila koko whamamau le pārimia. E le tau ngō fie mea ia. Ia, le fwoi na pisa fwole no fwone vai nei, e watu le ata le press secretary, e fesiringi le ata, o whela le ata mo i o le ata. Se yo maila ma le ata mo i o le nfai mai o le ata na edit. A o le ata le na watu i lungo le press secretary, o le wha maoni nima. Tulanga ia, na matua i consider le lei il kapeneta na nwha iunga. Memo mo le na sao, sanga tonu ma ia aua nei toa iai mele nei o le whaia o upu mwhaamtalanga e whai iei opinion anisi i tala mwhaupunga sao ale malo. Rona rua, o manatu le malo e te tau o na to e sefe umatupele tunu. A mai umalawa whaasara launga le malo se sisila o le press secretariat 2AP FM TV9 Savadi lima le layout le talmano aile o longa lava ona iai le teletonunga o le ato atoa o lona whaongai ai sea satu ua wanoa lava satu ua wanoa matu lava i tato private media council lato te whasala lawina e lea afia la upule ia i lato o lo whaia pea le tūlanga o le kiliva o news mo mea umal tūlanga wha maoni mo le whaasala lawina. Aina tau te loa tangata ia ngā i ela o whamtalanga. E pito i sili o na lato manuia ma mea umal malo, alal me le whaasanga mai. Le whaasanga mai ngali lima ia e o lai. Mai o manatu ai. Tau lava o na ngā isao le wha moe moe le malo, ta pena le tu laulea, ina ia wha mautu, puipuinga, o upu matala tau le malo, ia lewa e sao noa mai nei. Le whaka, e te sila fia le whaka. O le whaka o se mea confidential le malo, o na o to tonu lavo le malo. E iei upuia. E se le puipuinga o le mea lea. Mai, o lea lava e avel tu a lalo ia i latou o lo whaingalu wenga le malo. A o le liki o mea ia, o le whaalata leo le malo. This is betraying of the government. Le pui nei mea ma ia whaasolo le teimi nei. Ma le tali tonu ngā whai e le malu tato malo, e siri pato. A tau tue whairole le teimi leo le pule e seo le tunu me uma. Ai whawhitaiwa e langa. E ia lewa noa, vai sisila o toi whaasalaunga le malo. Sa tatala lewa noa. Ai wo manatu markapeneta, toi seti, toi whamau popo mai. Te whamau popo mai. A le fua se tapu, ma wawa ai pēle tūlanga e toi whetu una i ele tō wha ina i a sanga tonu. Le pō pese nu. A le teimine nei whamau poponga ma le marupui o le tunu. The security of publication and also le a lava le me whai. Tauna pui le malo i tūlanga umaia o manatu e whamtaltali natu. I le o sesi lava tūlanga. Te le o le tūlanga o le amana ia le malo tūlanga tau whasalaunga. E tau whaina fufu e tūlanga ina ia pui ia le tūlanga o whamtalanga ma me uma ina ia sa o atato. Se koa whole a kungu.
e kau whai a ngir Facebook po lal me la whai. It's bad, looking very bad, mo tātou umalawa. E tau mwhai nei po lala wala o ire tupu i nei tala al taima le usonga. Whai ngofie na tu malafo le upu, tu atu. Ya, e pe wha penasi tala. Le sila mta ko fa mo mo le ta no ato ma wa ia ia fa na ko to na dia así se le social y ponía lo fa ko ia ma le se tala mai le fa fita le dia se ta na ko to na dia sa le no se Oil ba engale ia sa bala mai la oso el vale lo que el kuila e no fatu la ia fatu ono sai mai e ele tu lang ta wainti tiro le malo le wala tu fata sila to umane mana onga tu mau o mana onga tu mau pe pola va ai pe longo noa tu lo lava pola lava mai ul tino e tau ona ele fa mo te tau na va ai afu atu mai la to e mai ai rola tu langa la run private mai la toa onga nei o le fa mo por kala me malo so ni to ingo fa ya onga me ai te maiti it's another package le plan atu o le tu langa fo ya o le tele fa la potonga nei wo pe fia melen o la watu ono fitu tu fanga len fa ni wa tau na sila e malo le wala e fa tu langa ai se afu ta se fa so mai meta disability e pela al mele u fai if you qualify as a disability kor se lo kala lo kupen masi lo no winga e ta foi la na sira le awala e tweet ya o ngai lo to to mo fai se nese ye malama awai e se la to pulen ale la tangi mai ni fa pe wo va yaso re konyela ko and who was responsible for them. Ya, o le pulenga la na mena ma pau ia la to. Ai le alo le malo le o fa yatu. Se ta pena le leile taimi e tauna mai umma fa tumtumunga wa ongangi. Tala noa iai. Ma fa po le sila sanga fo mo le rumana. Po fa fita u le la to te fe ngai. La ngo te loele tasi se fa fita u. Te lo foi la iai si la ia isi fala popotonga ese atu ni fala popotonga ua velta to tufa. Le foi a fia mele. Ai te tonu la ia isi temi muli. A voi fa fonga mai la tonu mato fiutanga i nei taia. E te me te vala au toye o mai se faile tala. On ta pena rola i ole afu etasi o i to infa fitauli tu langa le fa foina pulenga o ngai. Ole mata ukule le status lawan fio ole teman tua i penga malu nasi mabaya e ni ko mai e pati no ko tausia ni pani mo na tatu tanga te pa ni le o to ya mai pe pani o ni tatu e na to hanga i mai to no lo i se ko nga fa pe no fio ko na se tu na ko o te lei maua i sufuanga whapea. Ai no o i tutuila so o te vai le whanua le ma uvesili a tato konsula e a mawheiloa i loa ma le pulenga stakis sao no mai loa. E lau whaatonu tato konsula te pena mele amatanga o tato project le ma tutuila. Tauna whai ultau sang fau a e tato por kalame mua whaatoa le whanua sa loa ova malfia. Sfuru mo tupu tau sanga talu nil tātou eka. Rona rua whau le ofisa, whau mo le meno foi o lai rent le tātou konsule whafo, whau mau tūla whale ia te sau no mai e. E tātou tangata e o. E atu no foi le lato ainga. E lua masinga le le irkengi. Koru lo masinga a makang wha isa. E lo le mal me voilea. O le ato e ti poti oe. Wa umalo ua ngā sponsai oe. Ia. Whawhitauli na no mai. Le whawhitauli to tele tangata e no atu nei
I ngā luenga whawai teimi. O lai whalpui pui. Amerik Samoa. Ia, o tasin nā tūlanga o lea e tūlai mai. Ai alan whalpui pui. O tūlanga la ia o whawhita audi. Lai tutupul meno no whai. O atu i o suilo langa. Pia, whalau wasaina. Ia, tūlanga la nā o isori lo mar tūlafon. Le to e watu e whainga luenga. Fia so misi. Tuli atu, ia luloa, whaaso e sā, whaasolo a koi, o le koi o stākisa, o e sel me woi. We are doing that now. Mai tal tonu, o mena tonu whai. So yung sa awhia e se tau whatalano, mai ang tula, ngani e whakitauri, mo i leo doa, i le walong na mga mai ia, desi esa, desi vai eso, ai te mga desi estex, vai eso. Mai Amerika Samoa, ele se... Sa ol matala malkovana. O la ua vaiaso lente atu nei. O longo ina ua lau wha mautu le warehouse folk. A Samoa Shipping Corporation. O le warehouse lea. Ave uma i tato utanga i mai mo podu. Ia, o ina la lea e wha moe moe. O ina, e te tau o na whaire screen. Ai lei a maia se uka e kasi rungo le wa. Taimi nei, o lai pālu ma rungo le wafu meo. O nono winga e nana atu o le tanga luenga le a kiri a Amerik Samoa. Ato lau in whaasolo tua le e le se control le lei mo tātou. Ma e whaatai le liko wana o lau a o tārsanga i. E tauna amata mea na to screen. Ia, ai pe ul whawhita uli lau e ta ua le tātou wafu i oe. E au ngā me tupu. Lua vai aso, lua tasir vai aso, ai so mea lua. Ina ua whato a tātou ua whao ngā me o levan taun whao ngā. Vai aso fau mātou te whilo i alo i aino o whato nua i alo viso tute. Ina ua maua mene i a mata i tū ma matala. A mai umalala tō lisi o ni mea whainga aluenga e le o iai i le teimine nei. Taun whaatino. E wano ta o talia tato mai le lua. E au wai atu lewa matan tau wha o ngā mai le. Ia. O mai se whai homa le review o tanga luenga tū. E no te kala mua kule ni wha o ngā le. Le tunu ue. A whaita tau te le malu i mene. Nia lava e tau tonga fiti atu le spito. A lewa a mata no so wha i le spito. O mai le nei. E le tau ngō fie. E o watu maltai miliona e ko le niei mai le nei. Mai le tau ngō fie fo a ira New Zealand. A lewa vai atu le pepa. Te le lopo o le altu i ngā overdose leo, overdose ai me leo. Kau le workplace o le mai le songsongi. E wha la fonga. Ai le lei. Pā ua leo le awala e le mawhai e sesinga corrupt o le whai ai o le mai le alo songsongi mei. E mawhai e tangata na tempa le scanner ma mea uma. Artai whau. Le se senga na nao le mea e. E tau te vai a tātou atu i New Zealand e. Wheo ai sorta i whau tātou talani. Mai tau an tātou titilo, mai lo o ngai la uba ai po ai tangata i tau sia mai leia, nga lefta tau no mai. Se vai foi, e pe whamau niel talana na mai ua overdose mai le. Ai le tau tātou whata malai. Awe lau fisiri le. Yeah, although fatalieli poch, I'm waiting for the final report. Ale upule na mai e te uele e te ingo le malanga. O le ao mai leo New Zealand e whainga luenga whaatasi ma tatou leo. That is the new beginning o le mea lea sa na una e soani. Whilanga tau susuenga, prosecution, training, liko ia maisi mta upu fa leo.
mai e tau lava na tātou tarisa paia wanoa nei. A whaiwa mana o mia ni tanga luenga sosoani nei, wa tauna mai. Mai e tātou te le mele ina e mai sa New Zealand. O New Zealand na tusia uma tātou tula fono leo leo. You know, it is their administration formatting uma tātou tulanga uma o le tātou tula fono leo leo. No winga o tātou tu e apa ia New Zealand sosoani mai mo tātou. Ele o motul tātou whainga pānga ma Australia. E tātou te whaftaia fo ile anga email malo Australia. Pei fo tai au sa matara no al telefoni ma le Minister o vai fo Australia. Yo Honorable Penny sa matara no nei. Ia ma fa malo mai fo I tauru mango me uma. Ma o whaftai fo I ele tātou whainga pānga. Te lere sa o Australia in the resources and covering. Ai le o afia la toi tūlanga o le tūlanga o le administration ma me tau tūla fono ma me wapena o le la tau nātu restriction na mana na o ai la tau e fsosoni mai la tau tūlanga me lava tau fsosoni me whaitino ma me ntanga luenga a o New Zealand sa tātou a ngai fo I tūlanga I wha tūlanga na o la tau tūla fono ma peo no vai atu o New Zealand sa vai tātou a tātou woro lai koe loke re ango whale o tātou tūla whono whaavai leo leo. It's New Zealand. And that's why we decided e ta te ope I a New Zealand o whainga whaavai a New Zealand na fuanga I whainga whaavai an ta pena il tātou mtanga luengo leo. A Australia leo motu. Ai whaau lava I vai kere o ngi mau ka vale ki nganga la vele ve I kere leo wau av ka vale ala lava alofa mai Australia. Tele fala ve lave, tele tavare lave vea. Ai sea, ele fai mo firma venga leo leo. Lave vea tu di tavale ia tele me afia I fo ila tuta. Ala so soni mai lava ia Australia. E lua tātou masingi o ke sene fōua. Leanga o lala le mafu angole le. E leo swafi tau li fōu pere no whai atu. E leo moe le leile minister so I fō maroroina. O na ngā luenga fōi le tapena. E le tapena overnight. Te le yo te muleta tara no le si se furu tausanga fatulanga il tato health system again and again. Ere atoa se furu mon tupu tausanga il tato falma ilaita lan melawai to aleanga ele se maintenance plan le fatulanga na se monitoring plan masini e o mai le so ele se tato MRI. O iei tato siri scanner ala taunuma. Au masini e lua. A masini e whaile diagnosis ta tangata. Te alatura whal mai. E mauru masini e. Ma wa umal menga ke mai. Kong whiki roe. Ai umangi nga maul me ke mai. E reki vai lao. O leo kanga vai lao. E re whape o kalonge ka iongo whiku masinga o whakakikia o kai kampangi. E mai vai lao ma mori mai to. O le system na leo whatūlanga le temine, ia matua I whatūlanga le leile au withi. Ina ia ngafa tau li maina. Ile lewa na maliu le si o ka seni tanwa nafi. And I spent the time at the ICU, no over aia ina le talo whai. Talo whai le ngā lue na I tamai taifo, ma ila iai, te peto, rua peto toru.
run through 24 hours. Male ese lo terisa pair ngā luenga te mai te fōmai. La uva ai ma lau tiutilo ma le whaatinongo ngā luenga peita. I le ola pini masini tangata. Una lava le teimi malolo ai, ma lava le teimi reserve ai, ma lava le teimi to e whaatulanga i lesi teimi, lesi sifi. Ala mai taula i ai, la lava sioki fōmai. Whio lolo tātou teine tau simai, e varu se lau teine tau simai la servicinga le tunu. Tātou fōmai, nal se lau mon tupu lau tātou whalma, la whawe whena server nei se lau mon tupu. O le loma nei le tala noanga ma le medical council, ma fō mai u mai sā moa, me tala noa, o le ar me le tupu. O le atonu me le tupu. Wana o le ngase o le atunu, ma lau i whafo, tele tātou tupu alu, what are we doing? O le tātou me le tau mwhai te mimi. E le lei le motu o le pā ua i loa, ai a mata lono tāru sanga i atunu mamao, e maini fō mai i sosan. E le whaingtā. E whaingtā tāru sanga i a Intia, Saina, New Zealand, Whailava. We need, that's urgently need. Ai le mwhaina la loa langa o le i tātou fō mai nei. Se isi sila po whea le mele tātou i el tūlanga leo le lef so ta. Te leo nei fō mai ma mea umo tangata nei tupta alom whanau fōu le tūlai mai nei fōu mo le lato tō mai ma mea umo. Taula wana mana o mia ni tangata le lei taula na i eil wha moe le whai. Mai o le loma le tala noanga e hia maua so o malamala maanga mai le asosi umafo mai sa mo po whea ta tia le mta upu nei. O le ola ma le whano le atunu le mta upu nei. Le voi la o i tātou whaati nonga o tātou whale mai. O te tautala sa o lava o lo whale tonu. I le voi la tau le pua malafo mai. O le whato asfutasi isfuru vai aso. Taluntu la i mele whainga malo. O ala mea isi vai ngana whai momo. Nal mato men whai whatau sanga taruai. O isa ngafa ma mei. Nal men whai le sirusu tau sanga taruai. Tūlanga na. As we're having the problem now, we have to fix it. Ma o le whaso soro ni le teimi nei. Whaingo fia lau whale leia. Karunko wak wa ngau uma mea. Somehow they have to consider. Ia ia le tau le pua malafo. Tātou ngā lue whātasi po le alme le tūlai mai. O le olo le tunu le tātou taranoai. Ma ai po le altūranga iai. Wa si lava i lunga le masingi wha ma makoko. Alme tau na whai. Ngā lue whātasi le kālesia. Ngā lue whātasi le akutunu. Tātou taranoi me ai pāleni ma me ai e mawar sui fu maloloina e whai titi ai. Tūlanga o mea ia le tutupo i whaarelaiwe wha mai le pisi. Tūlanga o mai pui ai le tunu ato. It's a global and it's a collective responsibility e tātou umo le tunu. Tātou tala noa. Ai mor soi fu malolo ina lava ia. Te lere ngā luenga o le whai. Mai o le whai. E leo lai titi na o le tau le moe le lei o le minsta o soi fu malolo ina. I ona whai valo whirima le tau whai fixed. Ia o lewa o talitonu nei, o oe tasi ai afi. Tele mamao au fisili. Ne leo to tele le sa masani tato i. Ui o lea, ia. Pine ulo oe le fiafi nei. Mori le nganga whaftai tele, lau whionga sui o tato TV tasi. Mori at foi whaftai tele, le paia malu o tato watunu o lo maimo mai i le tato por kalamele nei taimi malautu stala. A malulu atu sa moa. Ti upu foi wala vale tau lumanga o le wha moe ngā wāl tātou por kalame nei e fiafi. E olo le vai asa fau tātou taranolo i asfaleiri. Nā ngā lewa tārsanga mai lau tūstala i lea wano multo tele o no asoruru e whaino leila tō nisu e mawaila tō tupe. Ai whamanui a tele lea tua nei e fiafi lau mai mo mai sa moa mar tātou whilo inga mar tāpo inga alo whangi e lea tua fōi whai ungo nei vai asa i whaivam tūte mga aluenga. Whasoi fuia, Emanuela Fiafi.